Samskost je dejansko zelo pozitivna zadeva, ne? Ker se dejansko takrat največ naučiš o sebi in tudi o drugih. Ko si pa pač v neki vezi, se moraš pa obvezno biti pripravljen podrediti vezi, ne? To je zelo enostavno. Ne vem, najboljši, kaj je to bilo? Pojdi z menoj v toplice. Kad si netko je uljudan, pristojan, kad je, bitno da je ljubazan, da je galantan gentleman, to mi je uvijek dobro. A ono kad netko glumi da je hladan, da nije zainteresiran, kad glumi da je frajer, to mi je uvijek odbojno, tako da bi tako generalizirala. Da si dosti direkten, ker se mi zdi, da to vsaka oseba sprejme, spravi direktno, da je nek človek odkrit in to je to. Ovako. Sramežljivi pogledi torej. Super. Frank. A ne znam, ja volim uvijek da je to neka večera ili nešto lagano, ne znam, ne volim baš, ne znam, recimo ne volim da sad na prvi dejt idem u kino pa 3 sata gledam film, odmah mi takve stvari. Ali najgore mi je kad netko kad me forsira ili kad je previše napasno nešto, onda odmah se povučem, kažem da žurim.